Lijep pozdrav ekipa i dobrodošli na moj kanal gdje sa vama i vi gledate novu epizodu u serijalu Doom 4. Da ekipa, idemo sada u još jedan korak više odnosno do naše smrti. Tako da ekipa, idemo in game. Into the fire. Ok ekipa, evo nas tačno ovdje gdje smo stali, sa energijom smo jako low, što mi se nikako to ne sviđa, znači low health nam je, upgradeovat ne možemo ništa, čisto da vidimo mapu ne možemo isto tako da vidimo jer už smo u nešto novo. Tako da ekipa, poželite mi svu sreću i idemo. He is here. Ok, novi rune trial. Nice. A ne, ovo je da otvorimo vrata. Ok, ba daj mi HP. Brate, ok, šta se ovdje desilo? Oni su ovo zabili, ok. Ali ovo stoji ukrivo. Ovo stoji ukrivo. S kojeg razloga? Ne znamo još. Tu ništa. Ok, tamo vidim energiju. Ok, 1 po 1. Znači ovo nije igra za snajpovanja, ali Bože moj. Ok. Tamo imam ovaj đavo. Da li ja mogu kako ovamo? Ne možeš tamo, možeš samo da ideš. Ok, odavde ću moći vjerovatno ovamo preskočiti. Ali ajde, kad si krenuo već. Nova puca. Ok, sada imamo novo oružje. Wow. Ok, već ste počeli me nervirate. Jedan po jedan. Lagano, 1 po 1. Umri, gade. Tako je, brate, daj nam te energije. Wow, njega nisam ni vidio. Nice. Ok, ovdje imamo nešto ogromno, neko veliko čudo. Pokupi sve ovo jer će ti izgleda trebati. Gore imamo nešto, vjerovatno neka runa ili... Umri. Tako je, jevim. Ne znam što ja njih udaram s onom velikom. Pa, tu ne mogu ništa. S ovom pumparcom drugom. Brate. OMG. Pojedi to svoje govno. Ne, brate, ne. Baci me dolje i to ti je to, buraz. Ajde, loaduj se, ajde. Evo nas ponovo tu ekipa, da vidimo. Inače ovo sam već jednom prešao, tako da nema vezi. Njih ćemo riješiti ovako.
I gdje je treći? Evo ga. Dobro. Ovamo nas čekaju, ovi nas čekaju, dobro. Idiote, daj mi. HP mi treba ovdje, ba. Tako je, ba. Tako, brate, gdje je ta energija, gdje je ta? Odlično. Odlično, daje nam taj štit. Nice. Ok, ima još ovdje. Znači sad bi se trebali pojaviti neki ogromni idioti. Evo ih. Penju se. Jedi. Oh my god. Tako je, brate, jedi. Prsno da voda. Brate, koliko je jaka ova pumparka, gledaj. Gdje sam jebote? Oh shit, tu ne želim da budem. Tu ne želim da budem na ivici. Okej. Okej, brate. Pred očima mi se pojavi. Noge. Tako je, ba. Opala. Prsno. Okej, muzika je stala. Još djavola. Okej, vidio sam tu da nešto imam. Stala je muzika. Okej, ajde da vidim. Nice, štit, nice. Yellow skull. Trenutno nemam pojma šta nam znači ovi skullovi, ali znaćemo. Znat ćemo u buduće. Yellow skull, da, sad sam shvatio. Okej. OMG, tu imamo nekog tipa. Ajde uzmemo od njega prvo to što nam treba. Ovo nam je artifact. Brate, ali ga fula.
Muzika je počela, znači da smo opet. Ovdje smo na low ammo, divno. Divnog li osjećaja kad nemaš ammo. Nice, brate, nice. Ima li još neki da će se tu stvoriti? OMG. Hoćeš li umrijeti? Daj mi energije, mi treba, buraz. Nećeš mi pobjeći pa da si još tolika. Brate, šta je, čovječe? Šta je, jarane moj? OMG. Ekipa, evo idemo po 4. put da pokušamo ovo riješiti. Iskreno se nadam da ću uspjeti, jer uopće nije lako. Nimalo nije lako. Znači nimalo lako nije, a vidjet ćete i zašto. Ovaj efekt još nisam vidio. Ajmo sad probati sa ovom puškom, novom. Ideš. Uti sunca. Brate, nećemo trošiti ovu municiju na njih. Znači, ovo je dole kad uđeš. Najbolj si. Okej, jedan. Okej. Nije zar da sam riješio. Nemoguće. Fakat je nemoguće, znači malo prije pokušavao 18.000 puta. Mene strah. Znači, mene je strah ovog ljudi. Gdje sam ja uopće sad stigao? Dobro. Znači, fakat me strah. Okej, ovuda negdje, ovamo. Ne. Idemo mi po onaj. Okej, shvatio. Aha. Ideš.
negdje smo se teleportovali. Aha, tu imamo... Okej. Ideš. Okej. Da li ja uopće da li trebam? Da. Bom. OMG. Koliko brutalno. Koliko brutalno, buraz. Ideš. Koliko puta? Hoš umrijet, a? Namjeravaš ti malo zaginuti. Gdje si, buraz, gdje si? Kritično kod ovih velikih je, znači, njihova leđa. Gdje je ona velika? Wow, brate, znači, jedan metak i ovo je gotovo. Jedi. Gdje ovo? Ovaj izgleda nema namjeru. Da se deda. Umri! Thank God. Thank God. Hvala ti Bože. Hvala ti Bože. Znači, možemo ulaziti na žuta vrata, možemo ulaziti na plava vrata, da vidimo još na koja ćemo moći da ulazimo. Ja mislim da ovdje ja već imam prolaz, jel tako? Da. OMG, znači. Ok, ekipa. Upgrade. Ovdje ćemo da uzmemo ovaj upgrade i da završimo epizod, pošto ste mi pisali dole u komentare da malo smanjim epizode. Health. Ok, sad imamo 125 healtha. Ok, ekipa, ja ću ovdje da odjavim epizodi. Usput počeo mi je neki lag da se stvara, vjerovatno nestaje memorija na računaru, tako da nema veze, ekipa. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Ako jeste, obavezno palite taj like, share, subscribe. Komentarite dole u komentarima što želite da vidite dalje u mojim epizodama i mođi vas mnogo voli. Bye!